hatamu akama buru akaito akale di tuguni alamat alamat namar jualun ima di pesta parsar rumah jual ni natulang munaon bahasa naripe partikianon persatan batu hamu madong mau lihat jadi mau lihat di hamu natulang nami di jauh-jauh muna di kami ima tanggal sada manang si jalupuhu nasian boru nasian jabur laos udur do kami dohot boru berai muna semoni do pe sima tuani warumu dohot sima tuani pahupumu udur do kami isot kire iman lawan ada potok kamu raja ni hula-hula nami jadi tangan siapa doinna sahib ni tangan syabira jadi di hamuna hula-hula nami bahwasana nado dohami atong mahabuni roha inalahu bawur hatong nat tulang namion di namar nat tulang di bawah namion namar bau di inang namion di namar inang jadi sialani ipe atong dalam nami mangidot kami ang atong tu amat tamar tua di bata asa dilihot tua di hami mariteok tamuna akka hula-hula nami iyak kana sugabe dope asa di leon hagabeon iyak kana selengkap dope anak asa di leon anak iyak kana selengkap dope boru asa lihat Tuhan dihami akaat sohonimas panggilan nami asa bertanggia kamu tong tomatari bata ido abala di harun nami apalagi tikion mau lihat emang sumur sah nami akulah mau lihat emang ni inangan bapa woton di mana sa sibokare sirata ang kohepin na dia mangina yang adong alai mulwa nilang lupa ni dia muna magula-ula ito mangolong ito andene pera to kadang mangul mo ito doa ko para ni rodo ka berengison tapi yang Keno lo basta kenani dami ito alay lo awan nilo ko nang mapas-pas mo sa kanya na ingodang maudaruhani sahak may iya betul tuh alay Panginoon tamang ito inang unang lupa mo niya mga di maglaw ang lupa ito jadi kabuhay na musik na matapagilo jadi abang para musik nami dison alaroro kami pamurut ula-ula namin sudah rombongan ni imat tanggal sada jadi asabay kamu menjadi kami imam udah sopa asa marsoba kami untuk tomat teribata berhiti akta hula-hula namin nabatok kamu ma permusin namin napunta kita tunggu saja jadi dalam nami mangidot kami yang tomat teribata adong do dison huba pemuhami tupe sosadia las marohan ibadan yas marohan itu dimuna dinama jalo akatulang nami dalam nami mon mangidot tomat teribata asam giat sinur papanak nami gabi na ulah kami tuar nami yuton asa boy dia ka pesta marpesta kita marsugot martapak na uli lumobi ma iyak katikyon
ima di padorha ni natulang nami o puhoton. Jadi di tikyon adong depenanek si dohonota pasaton dangbe. Laos di sopa nami mardalan dinalaw majalak kamu dinalaw pasaton si wabonon nami. Ngapa po si nami? Kamu ma pasaton si wabonon nami hami tulaw-ulaw. Ano to korupyon nami?
Ima baru tanggal sarana kidu saja lubuku. Takas dohu derek kami sobahunaya kamang buru nama hula-hulai. Tung masai Jakarta sangat kami di kamu di Bikyon. Ima sialah romu di partuak ni pinanami imana tulang munaon. Siagia matur namangihun aptapadus miroha dihamo saluhubna buru nami nang dihabo ulah-ulamu. Tanging mestanya kita amang guru. Terlalu dihami di tangian nami hula-hulamu sigat jagung haus selalu ngamang buru nami tanpa kesehatan ya tidak orang sehat lalu sehat nama di tangian nami setanya koron nami duturin nama ngihut nasa karokak mesti anakmu turun nami dia karena karokak Kami sudah kita baju pangse dia karya haletan kalau di pason nunggu di pasar tamu udah siap iya seneroha modal telah hukumu kami petong matangin mata nomor 2 ribata turun nama kuton akar darah nabi nasanya mata nomor 2 ribata 2 rupa puna setiap may anak nabi sunuh guru nama lomar roha asa boyarong musim perjumpatan dengan mangiut di bawah salah roha menurut di pason sama dengan sah menauli mamasuma amatan nomor 2 ribata tuita nama hula-hula guru ini mengatakan nabi mardongan mulia amang guru pagkalian kaito neng Roma hani hula-hula mu mana binabi hamuk sungguh dia pianon sabi-sabi nai balas marohamu amat tanamar tuan ibatama namanggui pasu-pasuna tuhamu marhite tangian ni hami ula-ulamu sungguh ni man tuhamu pada nami kalau neng kurang mahami mana binabi parturun namion pedamang mahubar kodang nahubar tusi tuhamu pada nami las buah kemudian nahubar tusi
Jadi somonima akka itu akan naburu akalai tuk somoni benakinon sabi-sabi no pasata itu hamu saya amat dari watama mangguhi basukasuna marhiti hami hula-hula sok ninang parjabaran no pasata minakinon tuhamu siangga ma si palas roha dihamui nang do dia kabuh punami saluhna tujuan nerion agen mas tagiangan kita asa jumpa nata jalahi dapot nata lului sehingga jamumur hami yang kahula-hulamu labama haduan asa boy usai marpesta hita di bawah salah roha sama hujalo hami nabi nasa munai jala sah matang nami di pasat nama terlibat ala wa masuk salud na praboron nami horas mahamu akan mengguru nami horas sa hula-hulamu madonga moliari Kesehatan terus doang doang sini. Rumah tua ni na tua nami nong jumolo tumobot amat kalibata raja ni hula-hula nami di pojok nami bos roha nami asago kamu habis aluhna pinopar ni na tua nami on bitang yang muna asa gabe horas tinggal horas gabe habis aluhna ditinggal hor na tua nami mardohalan nuyate imahata nami raja nami Mula jangan buru. Dahulu aku menyaringkan Opartu adalah langsung dari Sadarion. gabe itulah Di atas kunami itu hamuna mengatakas diri papa hamuna. Ima itu naung madua bulung bunga guru namion. Dula persa menuju aman mayon di Sadarion pasaihon ari-ari ini ngoluna. Alani ini mangido hamuna tuhami hula-hula muna. Asa dipakai debata kami lagi perhikianna. Saat itu kapas-kapas uli kada dengar tu hamuna di Sadarion. madu Alani ini Jubolo mahami persatu kado apa bunga ini dia boni akai nata ima eme tubu eme namar dudu asa tubu dia muna habis cukup dosi roha hari tahun asa manudu ma pangabia para orang gabe itulah amang pada nami baik ma na umpatisi asa pusakam jol kado nabi noni hutu kini datang
ka burung, amang burung. Parbuhe seribu-ribu. Eme dulu, eme namar ludu. Nau pasatami doa muna. Kanyang nami tu amat dari bata mula jadi kabolong. Kami itulah. Asang dia matokong. Tutulan ni ngayon. Tugu ba dia muna tutu habis syukur masa daun. Habis daun. Buat itu. Masada-sada. Asang dia tokong. Tutulan ni ngayon. Asa matpegi sekali pat kamuna. Marahul saya kadangan. Asa marsika tutu nauni mon. Asa dua muna saroha. Tujuh saudulan. 5 saudulan. Las tutorok nama amuna masih milamia sama lapan iga masih bertukolan sama suat dia asa tutu gajangan di modar tigawai di sumur sudah mau marong ama marok papu gabe silor pino pardala si gajamu Betul. jadi semua ini kena kami dua muna agia maju tu bago nama hal boleh jaga satu kemudian semua muna nama calo semua dengan kami nama ngaya Mau lihat madi hamu raja ni hula-hula nami parbut tua suak semuninang di udurana tulang rorobok nami si hota raja kami di nama mereng kami di harurumuna matu maselas roha di bareng nak tu di nami rohamu manopot tami itu di barborhat ina tua-tua nami tu mobot amat tadi bata raja ni hula-hula nami di jolo hamu siayakan di pudi hamu si bayi maon lasroha nami sehat kami maulau sulon nami marhitetang yang muna tua mata dewata raja ni hula-hula nami buat kamu mahami saluhutna pinopar ni day nango tu amat dewata ditang yang muna asa gabe horas sami saluhutna gabe si purma kurang na met pepeng nama tua matunang matua silur na pinahan gabe na hulahami asa somoni rok nina tua-tua pilo-pilo madundung matu pilo-pilo marajar raja nami salpi siap kami saluhutna pilo perlinangon na lungun say Roma na jagar somoni mahata nami raja nami pada ublate kaboto jadi bagai dosa mata upasata itu mau lihat teman raja nami nunggal ditersuk kamu tutu siajun mula-mula siajun mula tokpa debataru tutu nama pasaluhna jolma marmula nadikan marmula ma dihita saluhna pinopar ni na tutu namo raja ni hula-hula nami sahak masola di partikiano iman na pasahato diaka perhitian niteng yang muna tua materi bata tuhami pargil ngomong na ima tulang raja nami oh lima mau lihat imam ngebaru ini nawan pasadon nami sonari dua muna parudon nami musik na obat dosi boleh tu
Di bata amanami pergogo na suatu dosa. Dan adong na sa utak patupaho. Mangihuton na di pasahato. Na maride bagas nagbaru. Pamukhaon ni keluarga dinasida. Numahirim rohanawi ni Tuhan di ari di tahun na salpui. Tong dobe yang marparbuwe siweon di kawale Tuhan. Sonari mangiduhang itu ukok mabortian ni orohan ni paupo. Asaknya jalan di mana si dibuhnya anak si dua buru. Coba laklak coba buru dulu coba tua. Gawe coba narik coba buru dongak namanya isau matua. Dua ke pasar tali matua ya lempung ngadorok pamil isau. Tuhan boleh jadi nagolong hamido di dok kopar hijaunya karena toras dua kageleng. Sata isau dua isau pasar apa pasal nai. Asal apa yang disebut dilungna. Coba madiawara abiang nama tua binganna. Anak doktor itu lagi orang mau lihat cuma dioleh Tuhan. Amang baru tak cinami. Doa yang rasa wasatan dan pasal. Pai mamu sih. Dapat kamu. Musik. Ejan, sorpi itulah. Ada di sorpi. Lopi kan? Pasal tahu apa? Pasal tahu. Selain bisa betul. Sian Pak Murni dot Willy. Iya, Julos dua aja. Masuk dua siapa? Lesa ada dua. Ulos sudah baguda. Berita buhu, berita bawah. Ulos. Iya lagi kuliah. Assalamualaikum. Sina apa? Pak Alek dua itulah di sorpi yang muat. Oh, ilopi dua aja, sorpi. Sorpi mah dua aja. Dua. Iya, isi mama jalo. Lima tu kita tak. Sia-sia budan dua tulang tong do di sorpi yang naik dua naik. Deborah. Somali manang triwono nami. Dua sada DPO tulang sada di sorpi. Dari sorpi. Dua aja. Iya. Ay, ito namin siya pudan. Siap kuda dua tong tulang. Siap pudan mah. Lain. Siap kuda Edwin Semiring dohon. Onada. Rodo dua ada tuh. Rodo dua aja. Julos sama Julos. Sana naik. Tuh saya. Siap kamu nama. Iya. Sama di mana lain tak tahu pun. Tarap pau pula. Itu marah-marah. Baju tadi. Oh, nah satu na buku nami. lu nggak tulang. Sama ni mama anak babu lu amang buku nami oh. Dari mana? Baju lu kamu mah. Lain. Anak nadok buku na. Sadada matutu pasu-pasu dia matembatan hita sarhuna diramoti hita di nama ula silon nami songoni lokoi itu raja nami dak sudina purung tu sakopi palia dak sudah
tukso si patupon namin peso sa dia. Abang pa din namin. Dinalaro na mahami manubutor raja ni hululan namin. Baik kamu mau musik tahun Bartusi. Warna kapelade.
siko di haroroni tangyang muna tuhami pargilang muna raja ni hula-hula nami sabon ni dok ina tua-tua nina gajang nina tiang ni rumah gajang amat tiang ni sopo nunga gajang umur nina ngonok perjolong matua sehingga gajang amma umur nami no poso molo tuksoni raja ni hula-hula nami natrabe kami manobodo bahamu mangeleh-eleh kamuna martangyang mahamu raja nami tua mata dewata asabui lau ubalga lau tupa dia ke ari barburi nalau pati purnami marupo kamu raja di hula-hula nami alai mamerek dohami nakir raja nami turuk dohami beremuna dia kapino parmuna lasir rohana nakir raja nami mulai kamu pariban nami boru ni tulang nami alai mulutung ropi anakon nami raja nami manopot tamu tutungan ijabuna radema rohani raja nami marupok kami sunok permula silupun di mana raja nami mulate jadi kami tulis so kayu so situ tiga yang ada dorong nami Tuhan muna dorong nami sama saya di lain dorong nami dia katonan dia kaperawan nak di nongso matua napungunan yon napungunan kena buju sudido kena napungunan yon nabuju tonani kaperawan lah dota kanggina benjo na bohutay buhado bagado di bana kalit seido ito teninna ulang usaha jo bay listik na ina bay padana inaka anggina dot apakawanda alani rin doon nami kahmuna lain nami do ipo nami inang sama tua na puhunan yon yang nami tuduhani anggia majugang kalaiku ibotokku sama ninangka dengan nami asa si kacang umur mulai itu si toko pinopar sangat kami itulah alani itu nana ikut pasatong mudo tuna buhutan ina asa itu hibana listiknya sebagai iman pada bentutuan lainnya boleh hati itulah alani pasatang mah lain itu tu nabuh namion pemoleh ada mak masuk paham itu amuna raja ni ula-ula nami disalu na pabenan nami Tuhan muna hurang balga dosi patupon nami Tuhan muna mapen sangat lasro ditikyon di pasantamu sesuai itu adongnya muna molhami mendo nuksa may tumani na basa makilala Tuhan tanyang munay ma pasantamu Tuhan asa saat pasok-pasok munay marhitong kamu hula-hula namin parhitian niya mata diwata di saluhut na naisipatupang muna Tuhami hilala kami na uli na din gamay alay ang kanitik na may marpesta-pestan hita ang ulitik yun nung matunyas rohan namin diniyak munay bolya jama napola na manolak kami di sipatupang munay alay tangyang munay ma sahat kami akan pergelan muna ima tanami ko Boleh aja pung, nau di depan dom dia pung, lau pasang aku kami lu, jala aku bilang kami, orang tu kami dong dari bekas sama kami, oke, nabun cuma ada doh, alai dia ka para mani boruko, anggina akan mati doh, dan terbalas aku para mano nari nau diholong pandugun-dugun, naturasin na doon. Ido ala ni buru doon asa gabi na puro ang gunang sa rupat papana do yang gabi gunang doon jalalagon di jalo kana uli na denggan di gogok di materi nungay pe
tagas sama dumul do biot bulu sama tuba tong do di dokoni unang lupa ho bapa dia una buru sai di batu-batuat temadi ho tutur dalam mulau kadejo na papacari ako unang gabi lupa ho dia banwaepe dang dinamate hela nami opoto dulu tong do tarida holong di rohan sida nuaipe tong do ni ngona sida molati ma apung tutuho na ulipolai na porumi molati ma diho di motoro na uli na dingan Cuma diri ada tuan, inawai pio, binai tu panuana. Baik dalam ma, tio pada umat tu dah ada. Jadi suak sobrima toktong dihita ng batu ala nagsah nama tu panguluan ni Huria asa mga rarih kita jong mahita di sonari laus huju kami ma tua mata panguluan ni Huria HKBP mardo kamaliate. Malhiti Tuhan Yesus Kristus. Amin martani yang mahita. Ale Tuhan dibata aman namin na dibagbagitan nung nagiloko anak po Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian. Alagi dosa tadi. Jangan dipanguluhuli ba na asa na pagkakati ko na doon panguluh kan. Asli maluhat ni kami. Saya jadi dalam aku dimahami. Kami asa unang matili kami. Alam itu huluan namin. Patuh mahapos kami dalam pamilya maruhan kami makirim di hamuluan surut. Asa unang mengadu kami. So si beri ko na sokat pakirim mo ni. Saya kaiti maruhan namin ko. Ay holo si pangako. Jala holo haposan namin. Na masigat itu holo kami sahat roli hasusudan di buhang namin. Amin. Jala tumpe molos yan pasiramon ni Panginoon at tagamon sumarsak jala mahimbuhang nakutiran ala pasiramon siya Panginoon. Alay sumahita ng mahulog dito sa Kristen at kasto di pinagadi dito po dalang nabalga hamatian lahu madaputon di bata. Jaralas ido inganan na hasonanan sa nilimilingan yang kanaposian di bata. Jaralas isido di pamasuk kadipang mulu sa haposial kita
dohot ina na ita haulungan. Ita saluruna na kumudi bagasa tikyon sa unang taktas karoto. Inata na ita haulungan, tabuat ni bagas joro ni debata, na taktas dui, adorang ni moduni, na sinod ni inataon, na mamula ibagas joro ni debata, na mamalehon divina, marhitehon roha, pikiran ng pamatangan, laho maugahon do pakubasyon, ibagas joro ni Tuhan Ton. Siyan kami perhalalo ni Kiyata pasahato Tuhan muna, ipasirawan ni inata ng itahahulong yon, patuduhan namin do, naduhod do kami malhabog ni roha, jaladak ulan bilang-bilang ito matongan iti warga muna, namoro siya tumatongan iti warga muna. Lain juga tapi kami secara kedua, doh do ang moro bilang-bilangan. Alani ipos rohanami marbuku mahamuna, jalapos rohanta inanta na itahabulonyon, sahat ibadah jujur di debatan, jalalas disiman hitahaduan maksud-maksud ang bulunukut pangbe tiap kina digalit kita bersaya-saya. Atau mulutut pesomoni kipa botokonan nami, itomatongan umat dan bagasa kesadaran, lima akinoman nakutawahani, amanta na sinutut di inata at orang di moduna na mamelehon dirina makubasi itomatongan ni kuyaton. Jadi mulutut pesomoni na pui tanpa sangat kami di bagas coro di debata setuhan tamana mangalehon hati pasok di hita ganun bersaya-saya. Jalanan dihapun sa luhut na pinopar ni inatan na kita awangnya. Dan na pinalumahan ni debata itu magulang mo. Nang akala dua-dua pek sa dua. Na di bagasan persekolahan para bisik manasida asa gebedon ko wala sida. Lahu mangalului na ko di perdalanan ni moduna. Rawi berpasar kami sian pang itusan perhalal di Kiyata mardoman modern.
pertolongan di bagasan doa di Tuhan Yesus Kristus dan berhubungan keluarga besar di hukum Hoton Boru Sikoha. Ada di bata na madogani hamu menghadapi sudina masa di tengah-tengah di keluarga muna. Ada di bata na mengaku di roha na hati-hati muna di parsiran doho na dua-dua muna sudi luas dihuriata doho sudi akan nama kahulong. Ada di bata batu arga di rohani Jehovah hamamati di akan nangyasyan. Arga di rohani Jehovah hamamati di akan nangyasyan. Kesampai 110 ayat 15. Itu dia usaha. Kulit Tuhan kan yang holongan di bagasan doa Tuhan Yesus Kristus. Ada untuk istilah berbahasa Indonesia namanya gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan, usuku betul. Tuaku dan akon di oku hotor polisi Tuhan. Di tubuh aku isi pemberdua. Nah, dua. Dumah jumol, malam dumah sorak kawan. Isi pemberdua dengan tujuan. Habu akan ya. Si dia mau hotor. Si dia akon dari mana si mana? Si ya. Nakin ubayutihu nama doko katai. Inang dari situ ada bujuro opung faktor ringkas aktif di par busuk tujuan yang nak kau aduh kamu dari situ aduh kamu dari ringkas malah nggak ikut di aktif di punggungan dunia ulang mau jauh itu nak pergi ke KBA agak tanya di para orang kan aduh, dan ada yang ikut di motormu, nah, awak anak di situ ada, di dokter bapakku betul. Baru kalau siapa salah, boleh diketahui pada dalam, ikut kami betul. Nah, dokter untuk makubasi ulah binasaan itu hari, tangan nari do, tu, haru. Mana kinang dori bom si Tuhano siya tinanalo ito ang tonga di keluarga o bukot si ma mo idokot do di saya o saya debatan ang mga lehok debatan ha pagmakosta pinu si ma ko ni debatan siya dia umur 24 tahun 85 tahun ngagajang pasal ko dalam tentu natin. Jangan ingat tu, tiki makogasi ulam neberia, ini nama mulut tu yang ada tu orang dokter tua saya ngajak, ngeluh jauh itu. Artinya sudah ada penyerahan diri ni, ini nama sudah ada penyerahan diri, kepasrahan diri. Siap dewata doa ikut mulai tu, dewata nunggalu jauh nah, bagus. Hari itu orang seorang jumur di dalam hari jumpa dia. Dia tu hamu akan ya dia nak apa boleh ni? Ulau kamu mana? Mau ringkas par minggu dari gadi. Mau luluh dia kapal kumpulan di hujan dari gadi. 5 ulau kamu. Mau akan marahana. Oi sahur. Udah itu ditiki solok mah nama-nama di bisa bukti. Unsa kita tahu dengan apa satu kira ni muda sudah dan bisa sahut kurang dulu sahut mah. Apa kalau nama-nama kita mari boto padahal ni padahal tu udah dan dia siapa tua itu cara nang pedo ngapon kita tu ali malu di bagasan mari amin.
Panginoon kro di saliling nileleng na. Amen. Tutup hamo batangi. Ale dormi boru si Tuhan. Siatano do parmula ni dagingmu mula may gabetano. Alay Tuhan de batana manopahok. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluako siyan dosa. Doho to di parbadian na madjoho Tuhan uluan na sarasuda. Ima mga ramoti orbo ni bakem pa imaro ari parpudi. Amen. Martua do kanamate marhite-hite Tuhan ni olat niyon. Olo ni nato di asa maradian na sida siyan aka ulaw na. Ay namangihot na sida do aka na ni ula na sida. Amen. Martangyang mahita ale Tuhan de bata amanami. Na di madugidjang horo de bata na punahami ro di sudengo lunami. Sa leho mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha kami pahimaw Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tangamu maton dinami do daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa leho maton dinima no gunogu kami. Asa diramoti kami. Molhubulu sami rura ni dinggoman ni hamate ani. Asima roham saya pamasuk mahami. Sogot tu hasonangan nasun denggani. Amin. Pinasa. Selamat jalan marihoy na. Sahab maho tu tangas yamun di Tuhan. Ipas mahami saluhu na tininggal pemuna. Borhak mahoy namin madapoton. Tuham tahat maho. Selamat tinggal mahamin zon. Selamat jalan ma. Nang borhak maho. Madapoton Tuhan. Tinggal mahamin zon parmo. Pabereng-bereng. Na di sini sonak ko. Hedomu sepamatakun siyantano mano. Suang mangolu bahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon
hita mandok titangiang hatopatay. Ali ang marami na yung bijang sa inubadi ang magwano sa iyong maharajamu sa isaw na lumunang hapin mo na doon sa mga ng bijang pero ang hapin sa rumah buwan sa wari sa isang masanang sa mga nasanang bilusan mo na naman sa wano unang natin ang ito ang utunan at mga isang pangako ay huwag na po na harajaw doon taguguan Rodia sa apos sa iyong na Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus solong ni rohani di bata ama. Tuan persauran di bagasat ko di parbadia mana madongan ni hamusa luhutna. Rodi sa leling ni leling na. Amen. Marede hita laos di karejo pakpura. Marede hita. Nay masabi molomate gadingon. Ay torope juhud namar tangko-tangko nagoda dada holit ia dada tuis nami raja ni hula-hula nami mau nutuk sisada sauk petu mata raja nuhut hula-hula lasmar hatta asat anggo madutu dia kapar saulian perlawan dihabis aluhutna pargelengomuna tinadikun ni inatta nata haholong inakin mau nutuk songolop raja nami ditulu-tuli sipakanon na susadi tarapat pahami lasmaroh ibadah muna lasmaroh di muna di nama jalosa asado honon nami madutu ay isapuran di simatabo para saran ni liang-liang oras madi raja nami nang hulalo nami nama jalo laptu tabana madi hami na mangalian sidok boti mahami raja nami hulalo nami berdong beliate Jadi ulah tema raja nami, raja di tulang nami, karena simbol di nama mereka betul ditakis di haroromu mana potami ima diulang persoalan Tuhan ini Tuhan nami, nungatulas rohan nami, saluhut na pergiling ngomono. Jadi sana be awak tulah pas kami mah
tikyo taladong tuhuk kami pangariburi madu kamu lihat ya itu tulang muna di Pogunia Lamang mengarahkan nomor 2 di bagasan dami 12 Meroha. Abang Buru gabe tulang di Haroronami di Gokut jauh-jauh ima di Parsau Maduawan di Naburu nami gabe tulang sahat dohami di bagasan Hahi Bason sok semani hamwa raja yang kemang Buru nami Naburu nami saluhutna Ipas doang mudah. Gawe itulah mulai itulah. Alani amang guru di hasasah nabi itu song diberi kamu do kahut tikutian ni akaidata natulang mona. Magido kami itu amang guru asa. Gawe itulah. Tayo do boras bir. Gawe itulah. Ini nomor. Asa maglud duma pangomon maglud duma nang perkalian. Ima panggilan nami dihamu rajanya bernama Malada. mau lihat tema rajanya itu lang nami Musik apa? Jadi sama ni mamang guru gawe tu lah sama ni penabui pasatani tuhamu karajani mamang guru nami uli jalalasma rohamu nasalhutna tuharan boras pimpea sapir batur koki bahun pasalawan bin batur di nuju-nujunang pas semua batur tu sama ni mamang guru nabui pasatani pada demikian jadi buha mamang guru gawe masalah horas tulang tutuhame mamerek do isarani rohamuna di haro muna manapot kami di pasumatuan ina tutuan namin laos di mo kamu tulang di akam barbuipin asa puri matutupok di kahulwal pasalawan diri mato di namin sa lahut na di paninggalin na tutuan namin sa iluju-luju manang dalam pangamuat oke ya terus ang pasunduk bolo Tepasahan ke Jelantah. 5 tiga. Lanjut. Saya 2, 4, 5 Ono. 5. Biasa ada 2, 4, 5. Jalo, dia. Isi-isi sama begak. Atau sana mau Ulusok. Tulis ada surpi. Tuhan tori bataraja tumpau punguna anak-anak. Oh, surpi mas ada. Tu bau pu sepuru atau bat onana bau sepiring. Jalo bere. Oh,
Oh, dua sorti. Oke, ya. Lanjut mau bro. Oh, nah. Oh, nggak. Disebut Dulu sorbi itu lah. Tolu sorpi. Nah, tiga, tolu, pas. Opat tu na puro nami. Opat. Masuk opat Opu kita. Dedi, Opu Nova, Opu Bonito, Opu Jordan. Ada dua rupiah. Dua naik kita. Oh, asal dia saat masuk tahun dekat ini. Betul lah. Tupe, izin duduk saja. Jadi hantan ina tutu nama dodak sudah ina puluh tuk sosakok kepalia dak sudah tulang tuk supatu kon nami peso sadia kami awak pada nami ina lobor hana nami manopot tulang nami bet kamu mau musik na ribu na ina hopar tu si boleh ate. Tulang raja nami molo tuk somoni pendalan nami marsobahamu di raja ni hula-hula nami
tulang nam simbolon parna saluhutna martang yang mahamu tulang tua batani bata wak kamu hami tang yang mu asal buido pe ada nombenggan jalan nobalga patepon nami masugut maradupuk kamu raja ni hula-hula nami tulang nami simbolon dohon uduranna mardonga meliate Nita huwag tiyo, los ni inong takasan, may damang masitiyo tiyo, los padong matwasanan.